natokana an'ity RN47 ty reny centre de sport tsika navitan'io tanatin'ny 10 taona atao Jeux olympiques 2028 zao hitanareo am'izao ny université mazaka mpianatra 1000 efa manambady ony ianao mbola tiako foana tsy ianao zany resahako zany premier bureau matika isandray ianao fa ny fitiavako tsy mety maty sady zay iranay zay tiany zanako be zay ira zay Jean Aimé alefasy mandikely nareo aloha rinao falany fianakaviana saro-piaro dangereux hoy zay amty fitondrana an'ity fireneny ty mila saro-piaro zay le afatra hoe mila saro-piaro amin'ny fitondrana firenena dia atao par silence mitondra an'ity fireneny ty azonareo le izy dia reny ny zava-pitatsika ao sy kompatanana kely premier bureau faly akizy Mathiasy alakely ny lalana vitatsika RN47 zao ny vitatsika zao efa misy panneau mipetraka eny reny zao misy misipa mampiakavagna tiana mahafinaritra zao ny trano navozotsika zao atsy Mathiasy ty trano ty navozotsika ty bureau ty salamy faly ny vazaha noho ny sona ataotsika taminy zany itsika natonga ny vazaha ohatry zao dia faly zareo mandeha bisikileta dia salamy ato aloha atondray trano mora namboaritsika le izy tanatin'ny 5 taona monja dia vitatsika trano mora reny ny vazaha faly mahitatsika salamy tsy zany aloha ny di mandiza ho arinao faly ary le vady amanjanako par silence ataotsika ny par silence zany ty reny ny trano mora salama tsara veny aho azadorana ny trano zao efa natao tamin'le loko mety amintsika mihitsy ny trano dia nasitsika lampy koa zao efa mandeha ny lampy aty Madagasikara zany zao tsy manao zay kibony fotsiny tsy mitondra fiara fa manaraka lampy sika aty zao mety misy miandro tsika aty zao ny malagasy ety ny Mathiasy efa miandro atsika faly ny malagasy maro ataogatsy ny vidéo ahony salama manahoanareo misy zavatra kely mba vokatsy ny tanana andana viana glasy azafandrobaky samy mahazo ina problème anareo ataovy zay mahampy ty mba samy mahazo daholo kosa ty lenao avandana misotro kafe dia zay tena faly ny malagasy zay ena bakasitraky tsy maintsy mandresy zay